Montri Bokhorok Narendra Modi Shawik Langma Kubui Wngkha Thangnai chi ba salmarewa agotla astabol thung nokhlaw lo kutung pandaw kok nauna thangpro samani chi chal salmarewa chongmari ni ulo bidan sabha chongmari wo sipim bodol lok chengnai chongmari paimani ulo marstali saltam salmarewa butni wngkhari angkhona sekang borni samung chayana muthurmani bagai habodawni kagos rok hui painai aboni bagai lukurukno hojak tongnani bagai Shawik Langmani Amahai mangpli nokhe mobile by video ti shawoi tonine bagai Shawik Langmani Montri Bokhorok Narendra Modi Kubui no amahai mangpli nokjakha chongmari paimani ulo Bobagra khorni Nehru complex amcheo Tripura hafangni soisil rijak kisarmisa kagos sogjak Wngkha kagos swijak tongo received 06-2015 forest guard under the forest department Gov of Tripura aboni ulo swijak tongo to the principal chief of the forest Gov of Tripura interview no maniyawi Shawik Langmani abono huna bagino amahai kagosok sokjagai tongo nei lokuroni khakamu और जैसे ही 18 तारीख को मतदान हो जाएगा जरा ध्यान रखिए यहां से कम्युनिस्ट पार्टी दफ्तरों से फाइलें इधर उधर करती नजर आए तो वीडियो मोबाइल फोन पे फोटो निकाल दीजिए आप देख लेना 18 तारीख के बाद शाम से ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सरकार में दफ्तर में से फाइलें गुम करना शुरू कर देंगे आप लोग मोबाइल फोन पे तस्वीर लेते रहिए कुछ भी चलता है दफ्तर में फोटो निकालिए और मैं तो सरकार के मुलाजिम को भी कहना चाहता हूं ये त्रिपुरा को बर्बाद मत होने दीजिए एक भी फाइल हटने मत दीजिए 3 तारीख को नतीजा आएगा